Zdravo, Danilo, kako si? Zdravo, Prike naš. Gde si, Prike moj, kako si mi? Evo super sam ti. Drago mi je, ja sam super, držim se. Dobro dojde na našата televizija u Makedoniji za prv pat. Hvala, Prike, bolje vas našao. Kaži mi, kako ti pomina novogodišnjite praznici? Pa super onako, baš praznično. Gde si bio? Pa za doček sam bio sa porodično smo slavili sa Nikijem, sedeli smo kući, ništa. Mislim, idealno, ono. Pazi, znaš kako ja kažem, to je, Nova godina ti je praznik onako za, ne znam kako da ne budem vulgaran, da ne uredim nikoga, ali morat ću. To je praznik za ovce, me razumeš? Znači to, ljudi koji sede kući i koji generalno nemaju nikakav sadržaj u životu tokom godine, oni tad polude, znači kao da je sudnji dan za Novu godinu. Ja nisam mogu prosto da verujem. 30. decembar i 31. idem ulicom, gledam, znači kao apokalipsa svetska. Dan D, bukvalno sudnji dan, zato što je Nova godina, brate. Znaš, ne mogu da verujem šta je s ljudima, bukvalno. I onda, znaš, i to iz jednog aspekta me onako malo mi stvara revolt prema tom danu u smislu da ga izbojkotujem i da sedim kući. A druga stvar, znaš, nekako mi je, smatram da je kao, kako ti kažem, nije korektno prema sinu, misli, dobro, on je mnogo mali. Ali mi je glupo nekako sad onda sedi kao sam, razumeš, ne znam, ja sa nekom ženom koja ga čuva ili sa babama ili sa ovim onima da ja odem negde da bamčim, razumeš, sa nekakvim probisvetima. Nekako ne ide, znaš. Tako da mi je bolje sa klincem, što sam je uradio. Kako je, Nikolaj, kako se spravуваš uloga na tatko? Sjegavaš v ta возраст koga zapoznava, go zapoznava svetот, go istražava? Pa, znaš kako, on što je stariji, meni je sve lakše, generalno. Mislim, vidi, još uvek je mnogo mali, ali kažem, muška deca generalno što su starija, to je onako očinska uloga bitnije u njihovim životima. Znaš, jer on dok je baš beba, to je ono što bi rekli, ja ne znam taj termin uopšte na srpskom kako se kaže, to ti je ono čisto nurturing, kao samo briga. Onda kako je stariji, tu se otac uključuje sve više i više. Sad je već mnogo zanimljiviji zato što sad možemo tipa da izađemo negde i da se jurimo makar, znaš. Mislim, on ima korake ovolitske tipa, ali ja kao trčim za njim, jurim ga, pa on juri mene i tako. Така. Sve je zanimljivije. Po kakvi odnosi ste so Tarasimov? Da li gi smirivte strastite konečno? Pa jesmo. Mislim, znaš kako, to je onako veoma buran i dinamičan odnos, ima tu oscilacija mnogo. I generalno, šta da ti kažem, tu svašta je tu, što bi rekli, javnost mogla da vidi, ali sad smo super, stvarno. Što naravno ne garantuje da nećemo za 5 dana ponovo, tipa da se pobijemo, ne znam šta, mislim, ne dao Bog. Ali super smo, stvarno, sad smo super. Našli smo neki zajednički jezik. Mada opet, izvini, molim te, prekinete, imali smo mi trenutki pre da budemo super, pa se posvađamo opet, ali ne znam, to je valjda isto sve normalno kod mladih parova, znaš. Nego, znaš, kad je neko ispraćen, mislim, ja kažem, zamisli sad da bilo koji par kad bi ti snimao 24/7, mislim, nismo se mi snimali 24/7, ali da bude propraćen toliko koliko smo ona i ja mislim da bi svi bili, pola bi završili u ludnici. Kaži mi, v kakvi odnosi se tvojite roditelji so Tara? Kako reagirajo oni na vašite karanici? Da, pa isto koji u suštini u istim su odnosima kao i uvek. Znaš, vidi, ne može nijedan roditelj da reaguje mnogo pozitivno na takve stvari, mislim. To je i više nego logično. Ali, znaš, stišaju se nekako strasti i uvek se tu gledaju prioriteti, razumeš, a u tom slučaju, a logično da je prioritet uvek neki, razumeš? Tak. I to se uvek stavlja na prvo mesto i nekako se uvek sve stavi po strani, što ja smatram da i treba da bude tako. I drago mi što je tako. Najčesto postavuvano prašanje vo vrska sa tebe je da li se vravate. Možeš li konačno da mi kažeš da li se vravati, da ja razrešimo ta misterija? Nikada, ne dam se. Oni me jure kopljima, sabljama za posle se, ne. Šalo na stranu, ne, nije, vidi, znaš kako, ja to kad kažem, ljudi mnogo žive u nekoj paradigmi i navikli su na taj jedan neki obrazac onako života, ponašanja i bitisanja, što, protiv čega sam ja generalno veliki, mislim, ne protivnik, ali zaista ne mora svako da se uklapa u tu paradigmu. Ja sam samo protiv tog konvencijalnog nekog načina zapošljenja, da ti sad radiš, na primjer, lupom u nekoj državnoj firmi ili kod nekog privatnika, radiš tamo, nemam pojma, 8 sati dnevno, onda dođeš kući, vikendi slobodno i to. Ja sam samo protiv toga. I to kad kažem, nisam ja u globalu toliko protiv toga, koliko smatram da ja nisam za to. Ali s druge strane, na primjer, jako jedna pozitivna stvar se desila u mom životu. Sklopio sam saradnju sa jednom firmom nemačkom, Gelita se zove. Oni rade sa kolagenskim peptidima. Znači, tu su 2 produkta s koje konkretno ja radim. Jedan je ovako za, da kažem, negu kože i zdravlje kože, drugi je za zdravlje zglobova, tetiva i ligamenata. I jako sam ponosan na sebe u aspektu i zadovoljan tom činjenicom, zato što tako jedna ozbiljna firma, ako je prepoznala u meni onako dovoljno referentno lice da bude
njihovo zaštitno lice, znači da opet pored svih tih nekih negativnih komentara, hejta i sve što je dovođeno, da kažem, povezivano sa mojim imenom, sve to je nekako palo u vodu i ja sam dobio sad na potvrdi da ipak, kako da kažem, mogu da se predstavim u nekom jako pozitivnom svetlu. Jer je to zaista jedna plemenita stvar, ne znam da li me razumiješ, taj brand. Da. Kakve planovi imaš, biznis planovi do kraja na 2025? Pa, znaš kako, ništa je nešto što drastično odstupa od onoga trenutno. Znači, pazi, znaš kako, ja sam nekako spletom okolnosti dospeo u taj neki kao, nazovi ga javni svet i to. Nije to toliko moj fazon, znaš, niti to influencing, niti ovo, niti ono, ali hoću da kažem kako sam već nekako spontano i spletom okolnosti dospeo u taj svet i ušao u te vode, gledam da izvučem maksimum iz toga. I počeo sam se interesujem jako za taj svet generalno, tako da sebe vidim u tome, u nekoj bližoj, možda čak i daljoj budućnosti, tako da na tome radim, da. Do kraja 2025. godine ću biti influencer. Na годината. Da, influencer. Така. Поставам дека го пратиш реалити шоуто, каде што... Тоа ту и тамо, да. Да, каде што Терза ја превари својата вереница, да. Тоа сви знају. Како коментираш тоа? Па, мислим, знаеш како, гледај, јас сега кажем, најлакше е у неком сад тешком тренутку, што наравно не ограđujem niti оправдам njega, ali najlakše je ti sad uzmeš u nekom teškom trenutku bilo koga i brate uzmu svi da mi izvineš lopatu izmeta i da mu sasuju u facu, razumeš? Svakako postupak nije okej, ali znaš, ako ti razmotaš ceo klupko, od starta, mislim, uopšte naša ideja, ne mogu ni jednu ni drugu, iskreno, u tom trenutku ne mogu da razumem niti da podržim. Znaš, trudna žena, brate, 5. i 6. mesec i vi se kao oboje složite da neko uđe u reality. Pritom, kažem, koncept tog realitija sigurno da je onako nekako u najmanju ruku, mislim, se kontrira tom nekom, nemam pojma, porodičnom životu ili ako je žena trudna u kući. Tako da za to konkretno mislim da su oboje krivi, donekle. A njegov postupak sam po sebi naravno da je mislim, loš za svaku osobu. Da li ti nekogaš bija prevaril својата вереница, ева да речем? Не, dok je vidi da će trudna žena, zaista mi ne bi palo na pamet. Mislim, ja kažem, pazi, logičnije mi je, na primjer, da odeš nemam pojma, klasično, balkanska bauštela, razumeš, ili da odeš, brate, u Ameriku da voziš kamione neke ili prikolice, nego da ulaziš u reality. Mislim, realno, znaš. Tako da, znaš, da mi toliko škripi, me razumeš, da mi toliko škripi, otišao bi za Ameriku, vozio bi vjerojatno kamione, razumeš, 20 sati dnevno i slao lovu odozgo. Znači, poslednji na spisku bi mi bilo da uđem u reality. Така. Како ја коментираш Ена Чолич? Како жена и како мајка ја осудиле за незината чудна реакција во врска со незиниот син и ова што се случило, нели, за новата година. Како го коментираш ти тоа? Да. Тоа риба, да. А види, знаеш како, јако е сличен одговор као и за ово двое, тоест за Терезу. Значи, знаеш како, жена, брате, у тим неким годинама, та жена има преко 30 година, ја би рекол, не тако дело. Значи, жена која е у својим неким, онако средним 30 годинама, sa već nekim koliko toliko ofromljenim detetom koji ima, nemam pojma, 10-12 godina, ideja uopšte da uđeš u reality, brate, to već znači da nešto ti debelo nisi uvinkli, brate. Znaš, bez uvrede neke, ne znam da me razumeš. Ja mislim da to samo po sebi, ne razumeš. Tako da sve nadalje je nekako totalno, mislim, očekivano u skladu s tim. Ja kažem, prva greška, eto, u oba slučaja, i Terza i ta žena Ena, u startu, mislim, je već dovoljna šteta načinjena samim tim što je tebi palo na pamet da uđeš. Kad si ušao, ti si se burazeru tu zapečatio svoju sudbinu, razumeš? I onda sve to proportno nadalje, znači, očekivano skroz. Това значи дека имаш ти против учесниците што влегуваат во реалити или грешката разбрав? Па не, знаеш како, кажем, кажем у таквим околностима, знаеш, немаш ти да ето, кажем, таа жена, она има дете од 10, 12, 13 година наполju, овај брате има трудну жену у куќи 6 месец, кажем, у тим околностима. Знаеш, да ти след имаш 20, 25 година, видел сум скоро таму ушо неки клинец, буквално дете има 15 година, брате. Он, мислим, разумеш, да уđеш такав супер, брате, уđи, мислим, терај кера тамо, спрдај се, гради кариеру, то све могу да разумем, али у оваквим околностима, брате, mislim, blaže rečeno da je nenormalno, razumiješ? Da ti uopšte padne na pamet, to ti kažeš. Слушнавме дека се храниш со 1 килограм месо дневно. Дали е тоа вистина? Па не, кажи ми како се храниш воопшто, како ја одржуваш фигурата? Немогуче, пази да јеш стварно кило чистог меса дневно, тоа е, значи, нема шанс. Ali dešava se ladno, da, 500, znam da stučem ja 500 grama junetine, neke, piletine čiste po obruku, znam da stučem, kako ne. I doručak, 6, 7, 8 jaja, klasika. Ali, znaš kako?
Vidi, i generalno onako u globalu kako se hranim, znači dešava mi se naravno, znaš, i pojedem ja i picu i burger i burek, brate, razumeš, i pivo popijem i napijem se, sve to. Samo je bitno da to nekako ne dominira, razumeš, nad ovim zdravijim delom, znaš. Koliko toliko mora da se vodi neki računa. Znači, kaži ga makar 60-70% da to bude zdravo, izbalansirano. Koliko ti je rekord od najmnogu što si krenuo kilaža od teretana? To je dobro pitanje. Vidi, ti imaš u teretani, mislim, prvo jedna stvar koju onako generalno ljudi nije jasna. Ljudi mene kad vide, oni su ubeđeni da sam ja nekakav bodybuilder. Što generalno nema veze sa životom, ja nisam build bodybuildera. Ja treniram ceo život, ali od uvek to što sam ja trenirao je više bilo to zovu ovako ljudi u narodu prirodne vežbe. Mislim, to stvarno jesu prirodne vežbe, a u teretani su, od teretane, ako već nisu samo prirodne, u teretani su samo osnovne vežbe. Znači, ja sam samo radio to ko vežba, razume se, mrtva dizanja, čučanj, potisak preko glave, stojeći i zgibove sa tegovima i propadanje. To je sve što sam radio sa tegovima. Ostalo sam samo radio sklekove, propadanja, bla, bla. Najviše sam dizao, tipa, mrtva generalno vežba da možeš podigneš najviše kila, tu sam dizao tipa 250 kila sa 19 godina. I to, evo ja kažem, Bog mi je svedok za svaku reč koju pričam sad. Prirodan skroz sa 19 godina sam dizao mrtvo dizanje 250 kila, čučanj 210, 220, tako nešto. I 220 čučanj, da. I bench press 170. Čak 172, tako nešto. Stvarno sam bio životinja s 19 godina. Sad sam malo slabiji, imam 100 kila, ali sam malo slabiji u tom smislu dizačkom. Zašto? Zato što ta snaga nema toliko onako praktičnu svrhu u realnom životu. Ja znam kad sam prešao sa te snage, sa tog koncepta treniranja, sam prešao prvo na kickboks, pa sam onda prešao malo i na MMA, gde se radilo rvanje, generalno sam i rvanje radio dosta kroz život. Prva stvar, znači ovo će biti zanimljivo svim vežbačima. Prva stvar, ja nakon mesec dana treniranja kickboksa je moj čučanj pao sa tipa 200 kila na bukvalno nekih 160-170. Zato što kreneš da se razgibavaš, telu generalno ne treba tolika mišićna masa. Odmah skine jedno 30-40%. Čim kreneš da radiš nešto praktično. Tako da sad sam malo slabiji, ali tu sam. Mogu bi da se vratim u tu formu, nego ne želim, zato što sam više u tim, kaže ga, borilačkim sportovima, prirodnim nekim aktivnostima, razumeš, trčim, skačem. Se smetaš li fizički pospremen i da kažem pojak od tvojite vrstnici? Pa, pazi, nisam samo od vršnjaka, nego od ljudi ovako u globalu, 99% ljudi sam spremniji, a kamoli od vršnjaka, mislim, dobro, znaš kako, moji vršnjaci, to su ti sad najspremnije godine, od 25. do 35. godine si ti najspremniji, ja imam 24, ali generalno da, kako ne, spremniji samo 99% ljudi ovako, inače. Mislim, pazi, računaj da 97% ljudi ne trenere uopšte, ne može uvijek 10 slekova. Tako da ti u automatizmu. Pa, ni ne idu teretanu, a čak i kad odu samo sa slekim, da. Tako. Kaži mi, neko što ti je fizički vaka idol i psihički primer nekoj što go slediš, što ti je idol. Postoji li tako flik? Pa vidi, znaš kako ima, s naše scene ili sa svetske? To koje misliš ti toj? Evo. Ajde kažem našu. Znači, s naše su to uglavnom, pazi, to sad nije estrada, ali evo, navešću 3 lika. Znači, Mirko Krokop, Miran Fabijan, Roki i može Aleksandar Rakić, naš, to su trojica. 3 najljubavi ženi od srpskata strada. To je mnogo. To je za mene jako zajebano pitanje. Zašto? Vidi, brate. Ja ću da kažem, pa nek tumači to kako hoće. Brate, broj 1, divna DNK, broj 2, Giba iz Zadruge i 3, Miljana Pulić. Sega si ironičan ili na visnjegu misliš to? Nisam, brate. Što bi bio ironičan? Majke mi. Dobro. A 3 najdobri frajeri? Ja, ne mogu ja to da komentarišem. Vidi, meni je to, pazi, Pored tvojte kriterijumi je već. Da. Znaš kako, vidi, to jeste onako malo, što bi rekli, neću sad nikog da omalovažavam, ali to je homo malo ovako. Ali, ajde, pazi, zadržat ću se u toj branši kao što sam naveo malo pre za momke na koje se ugledam, kao da kažem. Znači, ne mogu ja njih da gledam sad u estetskom smislu, ali evo, ista trojica koju sam naveo malo pre, navešću ponovo, to mi je ono nešto kao, da kažem, neki model muškarca, tip muškarca na kog bi se ja ugledao. To su, znači, rekao sam, Mirko Krokop, Miran Fabijan, Roki i Aleksandar Rakić. 3 legende. Kako tvojite prijatelji reagiraju na tvojata vrsta sa Tara? Pa to je... Znaš kako je naša veza bila dinamična i oscilirala, tako je i mišljenje. Znači, kad smo mi loši, onda svi im pričaju, daj, brate, batali više, kao, šta radite to, ne brukajte se. Pa onda kad smo dobri, onda kao, ništa, sve super, šta radite, kako ste. Kad su dobri, dosadno je. Pa vidim, sve u skladu sa našim odnosom. Znači, kakvi smo ja i ona bili ovako, kako smo odnos imali, tako i moje okruženje
имало доживљај према том односу, генерално. Данило, кажи ми, дали сметаш дека еден ден со Тара ќе ги смирите односите и ќе почнете да се понашате како вистински пар и ќе клекнеш, ќе ја запрсиш? Па сад, не знам. Мислим, види, тоа е... Што е тоа толку тешко, кажи? Затоа што, знаеш како ми сме баш имали, стварно сме имали критичен однос и имали сме нека стварно тешка, разумеш. Ви се волите? Добро, знаеш, кажем, некаде... Ја видим да се волите. Некаде е то, знаеш, просто, знаеш, љубовни, знаеш, имаш ти некаде едноставно два карактера кои не могу да се сложи никад ни око чега. Никад се ништо не зна. Али, знаеш како, ми генерално функционишемо, ми сме од увек имали тренутки кад функционишемо екстра. И то некако иде мало на боле прогресивно како иде време. Меđutim, знаеш, видечемо се. Ми би у суштини, ми кад смо нормални и функционишемо нормално. И супер. Само би требало да се те скроз отклонете лугорие, сваđe. Да пораснете. Знаеш, и тој види, има и тога, јесте стварно, ми сме млади баш ушли у дезу, генерално. Така е. Како е Тара како домакинка? Дали е се под кодекс дома? Јест, мислим, добре. Готви ли? Да, кува. Кува, чисти, види, пере, знаеш пегла. како ние сад, брате, да се нешто убија, мислим, што ја кажем нормално мало. Брате, 21 век е, знаеш, Така. И она исто, знаеш, и ради и посличи све то заузете, сад, глупо би било, брате, да се заклуча у гајбу и ко печински људи, брате, знаеш, sa flekom, brate, i da smrdi na zapršku i kao kuvam ceo dan. A kako majka? Dobro, super. Kako majka je super. Super, nemam. Samo. Kako ti se čini život od Skopje? Pa, znaš kako, nisam ja tu dovoljno prvo vreme da nešto mnogo pričam, ali opet s druge strane i jesam, znaš. Pazi, gledaj, da sad, ja svako pitanje razvučem, napravim, brate, neku filozofiju, nauku. U suštini, da li je Beograd, Niš ili Skopje, to je mnogo mala razlika i u kilometraži, i kulturološki, i po mentalitetu, to je jako minimalna razlika. Znači, zamisli sad, jedan state u Americi, na primjer, Teksas, ti je po površini velik kao tipa cela Južna Evropa, razumeš? Od Budimpešte do Atine, na primjer, sve što ti je tu, to ti je jedan Teksas, brate, u Americi, a stanovnika ima tipa, ne znam koliko više, ne znam da li ima više, tu je negdje, ali hoću ti kažem, to je samo jedan state u Americi, kojih ima 50, a mi smo, brate, od tih 15 zemalja napravili, mislim, 35 različitih filozofija, pogleda na život, nauka, u suštini, sve je to isto, to je moja poenta. Skraćeno i koncizno. Тоа и го одговори, предпоставувам, разликата помеѓу српскиот и македонскиот менталитет. Да, нема, заиста, а едина занимљива ствар онако јесте да, например, лупам, југ тај део Србија, значи то типа Ниш, немам појма, Лесковац, Прокупље и то, je јако сличнije sa македонцима. Чак су, например, веруј ми, мене су типа Нишли и Скопјанци слични по менталитету него са београđanima. Кунути се Ниш и Beograd ти е веќа разлика у менталитету него Ниш и Скопје. Pa 200 km ti otprilike jedno i drugo, ali su u tom nekom smislu kulturološkom, verujem da su mnogo bliži. Niš i Skopje, to ti je ono fora, znaš, kao kafanica, pivce, meso. Slični su kuniti se nego Beograđani Nišli. A što ima vo Makedonija, što ga nema vo Srbija i obratno? Nema, isto, odgovor isti kao i malo pre, isti. Ne postoji stvar koju možda nađeš u Srbiji da nema u Makedoniji ili obratno, nema to, isti džop. Во каков однос си сега со поранешната девојка Кристина? Нема никакав однос, мислим, не знам, нисам видел жена 100 година, немам пој, баш никакав, мислим, све најбоље. Дали ти е деколте или задник нешто што ти е битно кај девојката или повеќе си по манекенскиот тип? Па, знаеш како, ја кажем, увек ти е ту лична нека хармонија коju неко има или нема, не можеш ти то да генерализуваш по томе, знаеш, као, сад мора да има груди, мора да е манекински тип. Тоа е просто нека телесна хармонија кој ќе, не знам да ме разумеш, некој ќе и са грудима и са задницом да изгледа одвратно, а некој нече да има ништо излече екстра. Тоа важи и за мушкарци, разумеш. Просто тоа е една нека хармонија, нема што да генерализуваш. Која е твој тип на совршена жена? Опет кажем, нема што да генерализуваш, знаеш. Заиста не можеш да генерализуваш, нема што и да наведеш што то мора, она мора да има неки свој склад овако. И што духовни, што интелектуални, што физички, кои ќе, разумеш, оно да буде или одговарајуќи или не. Не би ти никад мого сад, ја верувам сад кад би навел оваку теории 15 неких својих идеалних особина и кад би то магично овако слюштио неку особу и начинил таква особу, верувам да си на крају дана не би допало. Јер некад веројатно и те неке мане и то те приуча, разумеш. Наравно са мерам. Така. Често коментираш жени на TikTok. Која е причината за тоа и зошто избегнуваш оваа тема веќе некоја време? Јас сум стари женомрзац. Шалим се, ние него
Просто, знаеш како, генерално, кажем, у модерно доба се појавиле тако разноразни неки фенотипи, овако социолошки, кои не подржавам уопште, и ја више прозивам то, ја плюем то. Знаеш, ја кажем, све те појави кои објаснив сум тоа во едном TikTok видео, ал нема везе, објасничу поново. Све те појави кои ја плюем, не плюем их ја конкретно jer je to ženski rod, nego zato što je taj pojam sam po sebi negativan. Isto to kad bi radio muškarac, razumeš, pljuo bi muškarca. Nije to do pola, to je više do gesta koji je načinjen. Ali to tako nekako ispadne da ili češće rade žene ili da je primetnije kod žena, pa onda ja to kao primjer navedem kroz ženski primjer. Samo to. Ali ništa kao konkretno, direktno vezano za žene, mislim. Svadba da li planiraš? Pa, sad. Ne, za sad. Второ дете, дали планираш? То за сад не. За сад не. Така. Кажи ми да можеш да живееш во било кој град на светот, кој би било тој град? Пази, нисам живо па да знам, али овако као по неком утиску кој стеченом до сада, LA, веројатно, Лос Анџелес. Не знам, кул ми е много. Нила, ти благодарам што беше наш соговорник. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Да ја слушаш Тара. И таа да те слуша тебе, да не се карате и ќе се видиме повторно предпоставувам. Ајде, ќе видимо се. Ќе видимо се. Јас сум Данило, а ви гледате Hype MK.